iñiñinchista q'imirisunchis wayqipanaykuna kunami tapuykusunchis Eucaristiapi chiqaqtapunichu kashan Dios icha manachu yanqallachu kay nispa noqanchis iñiq runakunaqa ashwanpas ninchis chiqaqtapunin Eucaristiapaqa kashan Jesús nispa chaypin kashan ashwanpas cuerpun chaypin kashan ashwanpas yawarnin nispan ninchis noqanchisqa iñiñismanta pacha chayqa kashan Santa qillqapiya manaya noqanchichu yanqachu rimashanchis kay Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 26 al 28 anchaypin qhawarinchis anchaypin Jesús niwanchis t'antata hapiykuspas ashwanpas apostolninkunaman nispa nisqa karan kay t'antaqa nuqaq aychaymi qankunarayku qusqa kanqa nispa hinallataq vinutapas hapiykuspa nillarqantaq kay vinuqa nuqaq yawarnimi qankunarayku hich'asqa kanqa nispa wayqipanaykuna chaymi iñiq runakunaqa chiqaqtapuni ninchis chaypiqa Diospaq aychaymi kashan hinallataq Diospaq yawarnin nispa ashwanpas Evangelio de Juan ashwantaraq yacharichiwasunchis kay capítulo 6 nisqapi chaypin qhawarinchis imaynas Jesús nirqan ashwanpas ashka runakunaman judío runakunaman chiqaqtapuni nishakichis kay t'antaqa nuqaq aychaymi kay kalisqa nuqaq yawarniymi nispa sichus kaykunata mana mijunkichischu mana upiankichischu chayqa manan qankunapi kawsay kanchu nispa Jesús nisqa karqan chaysi ashwanpas chaykunata uyarispa judío runakunaqa nisqanku karan imaynatan kay runa kayta rimashan nispa hinaspas ashka yachachisqankunapas qhipaman kutipusqanku karan manaña Jesúswan purisqankunachu karan aqnata nishawanchis kay Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 66 anchaypi chayta tarishanchis hinan Jesúsqa paykunata tapuykusqa karan apostolninkunata kay chunka iskayniyuq waqasqankunata nisqa karqa qankunapa ripuyta munankichischu nispa hinan ashwanpas Pedroqa nisqa karan maymantaq nuqari riman Diosniy taytallay qampin kashan wiñay kawsay nispa maymanmi wayqipanaykuna rinchisman Iglesia Católicapin kashan wiñay kawsayqa chiqaq rimayqa sutin tariqa chaymi noqanchisqa kay Eucaristía nisqataqa chiqaqtapuni ashwanpas ininchis imanaqtinchus chaypin kashan Diosninchispaq aychan Diosninchispaq yawarnin chaytan noqanchis sapa p'unchay misata ruwaspa yuyarinchis manaya huk runakuna hinachu huk hermanokunaqa ninku yanqallan chayqa manan chaypiqa kanchu simbolullan chayqa nispa manan simbolullachu wayqipanaykuna Jesúsqa nishami chiqaq yawarniymi chiqaq aychaymi kashan chaypi nispa mana nuqachuchita nishani ashwanpas nishan kay Santa qillqa Evangelio de Juan capítulo 6 versículos 53 54 60 66 chaykunapi rimapaychawanchu wayqipanaykuna chaykunata amaya chaykunata q'utuchikunkichu chaykunatatan kunan mas t'arirqanchis kay iñiñinchis q'imiriypi nuqawanqa tinkunanchis kamaña